Jibang Isami Kitanjli Hasipi, Aprangsi Birta Tipi Arjitha. Inut VDC Chairman PMGSY Scheme along Commission Surike Patangka KN Duna Joini, Special Branch Anti-Corruption Team Ariding, Kachingna. Puloni Loring Tepi Mondol Congress Asai Hemalong, Tour Program Keding, Bang Thong Kebra Ketom, BJP Congress along Kaching Bedun. Japralangso Culture Complex along APHLC asong Kapangtang Tekjiapan Komitiaro Kaparjap. Inut kesodet abang pu CM Tuliram Rong Hangapan Kerap Kacuhang. Ingdeng Kep ke SYC Mahang Ketek Arni Prek Jamadim Katalon Pon. Hauragat Constituency ke Parlo Inut BJP VDC Chairman Jisu Kemprai Arta Thongkebra Troksi Kidukdet Baponnat pu abang pu apan Hemso Lampen Tangka Surikep ke Hangajok Atumianarlo Porpai Hinia Pormalom Hauragat VDC Chairman Police Reading Kachingnan Kineplong Lok Abangke Baponnat pu abang Jisu Kemprai Tangka Kehang Phon Kachingki A Records Bikok Aman Tangka Pipea Prang Police Apan Bangso Putak Thansi Police Stung Tangka Kipia di Malongan Civil Dress Pen Paledunsi Tangka ke Pajirahut men nep ignang dun cheksi Hauraghat Police Station along Pondetlu. Itu upor eta team আহিছে itu আমাৰ ডিফুৰ পৰা আহি বাপন নাথ নামৰ এজন মানে চৰকাৰী অনুদান পোৱা ঘৰৰ মানে লোকে মানে তেওঁ মানে জিসু কেম্প্ৰাই চেয়াৰমেন তেওঁ কিবা 10,000 টকা দাবী কৰিছিলে আৰু সেই 10,000 টকা আজি মানে বাপন নাথে মানে সামগ্ৰী বজাৰতে 9,000 টকা দিউঁতে আমাৰ এই স্পেশাল টিমে মানে হাতেলুতে ধৰিছে ধৰি আনি ইয়াত আৰু তেওঁক সঞ্জয় দিছে আচ্ছা কিমান সেকশনত আজি কিমান আইপিসি লগাইছে আজি এই কেছখন এইটো এনে কেছ নম্বৰ হাৰঘাট কেছ নম্বৰ 66/2000 আছে পুৰা নামতে কেছটো হৈছে তেওঁক হাতেলুতে টকাটো 9,000 টকা হাতেলুতে ধৰিছে আৰু কা কেনে ডিমান্ড কৰিছে না হে তেওঁকে কৰিছিল আৰু আইনো ব্লেক আৰু আইনো না হ'ব না এতিয়া তেওঁক মানে হুটপুছ কৰিম এতিয়া হুটপুছৰ পিছত তেওঁ লকা হ'ব অহাকালি কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড হ'ব ডিফুলকে ফৰৱাৰ্ড BJP Sarkar tumke corruption free pute Kopi Lapen Kosonsi non bangso lam nang kiklang roklo Lapen lason thak thak kiduk det arat kelong nang jia parman pen tangka kacong tip dun non eprangta to bom helang mapusi inut bahini tumpen perangkyang no chethan dun Hawar ke hat pen rupom hanse Newsfast Karbi Anglong Pini 12 number Puloni Constituency Kaparlo Loring Tepi Mondol Congress Asai Hemalong Tour Program Kedeng Lapen Bang Thong Kebra Ketom a BJP Klembang Atum Congress along Chepa Ogdunsi Piniamai along RDP Dun Lapen Pinialohi Aman Pen Kachetong Dun KADCC Amai Pu Korsing Inti Dun Mai Pu Rotul Teron Kong Chunbang Mongwe Rongpi Chunbang Sonjip Teron Puloni Mandal Congress Maipu Bidya Singh Be Longkam Inti Atum Chetong Dun Langli ex-minister Korsing Inti Langli Kedamtang Optai si penoi all Karbi Anglong emisi constituency wa si Turdi klo si workers meet mane workers to men kacetong ya pan je kebang ji arni kosonsi 2021 ani kosonsi itu kongres ahin pen kosonsi noni kebang ji ara emisi election aku long term constituency ta kosonsi tum sepahai ponji ma ponsi ini kami dak workers pen the best level Congress leaders benacetong si pini raswa mai long BJP pen kanai sepa bundo ini langhin rakyat kubuli pen around 32 house di dunia setempat itu si kebang jirani aku non kapre konstitusi dolang dengan pena panci pena bonsuri si non kita program sar kanti la pini mai long kapre ka song bana sepa je bangkoan mate don kan bak Puloni Pen Arun Pro Newsfast Karbi Anglong Atmi Japralangso Cultural Complex along APHLC asong jakong kacheparang thekjia phanpura APHLC committee aro kesing pon Bangso mai chengchia prang maipu bongpo kathar pensi mai chari pon
Aluhi Sarpo Aman Pen IAS retired JI Qatar CC Legal Cell Chunbang Samson Teron Lamjai Sarpo Angton Ingti Klembang Rajesh Diso Tum Chetong Dun Pen Mayar Di Pidun Mayalong JI Qatar Pen 6 Sedula Putak Klar Dak Pen Lam Hai Hui Tan Pachini Pon Adun Tu Bang PR Pu Sita Mechepek Pon Kadokawe Bang Pokep Sosia Mulukatum Chetong Lapen Adun Tu Mai Pu Bong Po Qatar Pen Mayalong Nang Chetong Dun Arat Doan Atum Apan Kirualam Pajut Pon Pen Mai Sita Me In Samjin Pen Pajut Pon Kajan LA Constituency Committee Nitum Seng lo lapen ke munita Chetong ulo lapen kaduita aninga rong pen si dak nang claim dunji pusi kaduita cecak lap lo lapen ke claim tang atum sai se ke claim bom atum sai se non nilitum kama thakisung APHLC pen nilitum pu an ki pu bom sik schedule pang tang nang ji lapen ke Karbi atum aserwan kep Indiana Constitution along ki pu alam tak kroy credit si non council atum lapen dak BJP atum central government pen chelang si non ke sarpanch sinang bilo ponchat sinang bilo mukhya pusi pulo nilitum lake vehemently oppose lumta lake inglong aso tum an ke deng nang ni athima la leke deng lo polete itum ang tek ki vir lo lapen ke ilitum bang room si ludun chok nang po ilitum vir det khang jang po ilitum panang pi vir dia apan si lake claim jong si tuliram rong hang pulo lake neli JI Qatar si kapacho bay pulo neli ahogalam ningje I wish I am wrong I wish I am telling a lie neli jong si kapacho bay pulo tang tehdi me sendi ni tum dan ning ang wrong pulo ke neli kapacho bay pulo te la sarpanch pi ne wang vedet pu mati di lake ning ang wrong po seta neli tunga feria bangke neli tunga pacho bay kali lobon athema internet along anta du et lo lake bang a list pa ulai et lo lake la si kapacho bay kalibon nelitum lake seta kapacho bay pulote meong chot lake karbiatum ba inglong aso tum anta jokwan ji la pen non la town committee ke sengwaret lake nelitum isi akap heredu athema silong ta town ar loke sik schedule papedo dede si ke claim aprangta la si la town committee ke sengwaret aso asa athai dukan hum phi hum phok do athai anda town committee sengwaret la sona bangke ni tum kama thake la mo government tum isi order papik lang ji je town area an ke sik schedule pedo nang ne pu papik lang ji an ke la town ke do an area ke sik schedule pavedet si bang akhe ke chia tom phan long le pi lap ji pa akam si ke thai pu si nelitum kamatha la si town committee ke sengwareta ilitum ning arong nang ne la ke itum kroidun nang ne Kapapani Ben Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong Nilip Development Block Kiparlo Koilamati Masi Terang Arong Amekar Keso Tangka Maha Kadure Ajoyne Hospital Se Kachilangji Aphan Kerap Kilongji Aphan CEM Tuliram Ronghang Along Kerap Kachunuri Kei Dhorom ke plak aduya hoy Chepu Pepin Pen Ajat Akisung Along Setame Karbi Anglong Termas Council CEM Tuliram Ronghang Arjap Thepu Theklong Pame Lapen Ningket He Ajoyne Koilamati Masi Terang Arong Amekar Samuel Teron Apok ke Kang Akeso Ningkan Isita ke Pleng Thulo Bon Takeso Hospital Along Se Kachilang Damji Aphan Kadure ke Boy Ajok Dowaisi Chobomlo Bonta ke Mi Ang Thek Ave Lasi Dr. Atum Kipu Atengki Apok Along Operation Nangji Pusi Thanpon Tangka Lak Esi Nangji Pura Chaino Bivo Bari Anta Chejor Lablo Non ke arideng sika isita avelo Lasi CEM Tuliram Ronghang Aphan Si Chulang Ding Lo Puta Ningje Account number 309-616-27093 IFSC code SBI N0009405 Henlo Pusi Pachinipon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong KSYC Hauraghat Regional Council Atumpen Piniphay Kuni Niphay Cricket Home Arni Dokmoka Along Kedo Longkam Teron Amaro Along Ingdeng Kep KSYC Amahang Ketek Arni Katalon Pon Maipu Burasing Rongpi Kachapahem Pupon Bangso Amayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Gin Feed Board Chairman Abarim KSYC Kongchun Bangjuni Timung Chetongdun Anparta KSYC Tiripi Amaipu Prokas Terang
Krachun bang Rupen Hanse lapen KSA Regional Committee atumpen dang lok penangan man pengkedo abang pu bang fiatum cetong dun Maya long aluhi atumpen lam theke jaipon ke Karbia khai atum akang tui angdeng an ke Charlie dun nangji lapen khai ki sung ke boy alamapu thak che than pon si mesen pen mai pachun pon Baithalang so municipal board arlo ke damtang penang an arni pen TI Trust NGO ahin pen skill development aseke pedoponsi bangso seke ki undun abang phi atumaphan certificate ron pon bangso certificate ke ron pon along Baithalang so municipal board vice chairman Harsing Rongphar arideng pensi seke ki pi pen ki undun atumaphan certificate pajir pon lapen anparta bangso certificate pen setame EC kereng awar sai dopo lapen sorkar along woreng awar saya phan ta EC kimesen ang thek lopusi vice chairman Rongphar asang hopen lamthe jaipon wothatlang sopen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong Non manam sopan bertai tonsinem. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang tonpen nan chirui thulo. Karbi Student Youth Council pini anke ningkan kep kepling arni gang sam methang sai hemalong mahang kitek arni talon pon. KSYC mahang kitek arni Karbi Anglong aroti nalong Area Council atum methang sai hemalong talon pon. Ate piningan ningkan COVID-19 akiso abur kang tang pluka joksi. Thedung talon pon long lider lo puta KSYC maipu pakras terang pen pachini pon. Pini KSYC methang sai hemalong ingdeng kep ketalon ponalong KFA maipu tingku ingti Kongchun bang sorong sing rongpi HDL chairman Soy Sing rongpi KSU Kongchun bang Richard Togbi KNA maipu Sar Sing Be Kongchun bang Jerjar Hanse LYDC maipu Dhon Rongphar lapen kapre kete kidingan tum cetong dun si RDP dun la solong KSYC maipu prakas terang pen ingdeng kep ahim ingthan ponsi Kongchun bang bipul tiso cerap dun KSYC ingdeng kep kechok arni maipu pen perangki apan pachinia tengke nitum KSYC asong pen literary campaigns non kebangji arni Karbi Anglong atok alom anta humdi damji pusi nang pachini dun bangso arni kemi bacheton ponsi akimi klem bang pu piatumaphan tiripialong bang kep sosiaphan tiripialong amen thapon pen puthot kadokawe an esan chorap bruya pen insam jin pen ingdeng kep mahangki thek arni pachun pon dipu pen sondong terang report Newsfast Karbi Anglong Pinia berta lang si pajudiklo domi thakmin kardong.